ngan di tamang, om di tanak, om di spiritu tabitua. Amin. I gracia di Tuhan Yesus Kristus tetakaw, om kaginabahan kiningan, om ikapisan di spiritu tabitua, miyampay no Diyosu sa biyabi. Umiyampay susuban. Tapi na ngabi, kano mga kundadoso, ngabi datakaw, kapapataunda na di datakaw sandi, da mamalamay di katapatan tahom lati tabitua. Mga kunso, day di kiningan tabakas, day Diyasu ay tapinay ngabi. Danak pamidoso so koso, id pamusaban ngabi ko, pamid ngabi ko, idunu inayman ko, idunu iaw ko na ngasan damimang. Maza do hasako, maza do hasako, maza do hasako tagasokoso. Itinopogi, makinsiyan so di Mary. Iabitwa pointi hambus hahangay. Sa biyabi dita sab om sang pingabi. Om Yesu tapinay ngabi. Do sumambayang montok dago. Dahil di Tuhan kiningan datakaw. Kikosena na dadi datakaw, ikiningan tabakas. Mamuhyong dadosong ngabi datakaw. Mamagabi datakaw, dahil kapasizon sa ladyo. Amen. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay no. Kristus kosyanay no. Kristus kasihanay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kasihanay no. Kano sumambayang. Oy kiningan tabakas ko zo po impasi sa ladjol. Tu o kita dagay do ingkwo i kohodian di tanak no. Tumanud day di tonsi do momok semok na di. Sumambayang sikoy do doy dagay supu ngabi no aw kasudong. Umusong na da o kasinan mantad bos no. I minomihi do dumadi do tonsi di hahangay Mary. O manuidong do paingamong dagay di pagigisanan daw. I Jesus Kristus Tuhan sa imamama si amamalinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Espiritu Tapitua kinaingan montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pembesan mantad di Profeta Malakay. I Tuhan kinaingan mabos diti. Piyo, papogad zo do'y magkagawit abalku, do papatonda dalahan paguhu dago. Omi Tuhan, iumon Diyazu, tigogmay, do sumuang, di panambazangan tagazo daw. Om itasab, ipibatasan, ikahahangad Diyazu. O, mikot isido kay di Tuhan, do vavozon ngavi. Isay o kano may do tuman di tadaw, do ko'y katandaw. Isay o tumindoy may do paing kakat, do ontok mintahang isido. Tumiaga di sido, miaga isido di tapoy, di mananandas, om di tumaw sabun, imongingyong piyok. Mikaw may isido, sabagi do mananandas, o mamahidang. Mamahidang may isido, di tanak ngavi, di Levi, o manandas, diho, miaga do amas, om piyok. Om dadi, munodo may isiho, di kapatakan, day di Tuhan, tumanod do ingkwo, i do apatut, do todon.
Ikaw bukan di Juda, di Jerusalem. Toimon may di Tuhan, miaga iditadaw ngavi haid, miaga ditaunan ngavi ditinui. Ihono do paugadon ku day Diazu, i Elijah, i profeta, do paguhui mikot, itadaw ku. Itadaw tagazo, ka oosi. Papabahing may isido, di ginavo ngavi, do tama ngavi, ponong, do'y ditanak ngavi, diho. Omi di ginavo ngavi, ditanak ngavi, ponong, do'y ditama ngavi, diho. Do auzo na dimikot, do mangimang, di pagun, miampay, do tau. Ibos di Tuhan. Ingkakatno, do patuidong. Patuidongon no kozo o tuhu ngavi Diazu. Tu ikapanampasizan Diazu o samok no. Oy Tuhan, do di zono, do koyho, dilahan nung ngavi. Oy Tuhan, ia auzo no di vazan nung ngavi. Papanauzo day katapatan no, ia auzo no. Tu iziaw no, ikinaingan mamamasi dago. Engkakat no, da patuidong no koso o tuhu ngavi Diazu. Tui kapanampasisan Diyosu o samok no. Avasi am otuhid i Tuhan. Patudukon di sido ilahan dari umahaw ngavi. Papatunod isido do patunod isido di tahuduk do idivazan katunod. Yaon di sido ilahan daw do id kesampitan tanga sampit. Ingkakat no da patuidong no koso o tuhu ngavi Diyosu. Tui kapanampasisan Diyosu o samok no. Lahan ngavi di sidono po nga inuhi kaginavan. Montok di tumanud ngavi di batos hizab daw. Kapanongkyo kawangan di Tuhan na po nga montok ngavi di mamantang di sido. Doi dihono do pentahangon di sido o batos daw. Engkakat no da patuidong no koso o tuhu ngavi Diyosu. Tui kapanampasisan Diyosu o samok no. Laja di tuhun ngavi vatu pisuk di eklesia ikot temposizono o tuhun itinodonu mantad di siavuk di tanah. I Tuhan miampai Diyosu, miampai sumba. pambasan mantadia bal tabasi tabitua sinuat diluk. Nakoikot itimpo montok di Elizabeth do kanu zasido do tanak. Minogko susu zasido do senghun tanak kusay. Ontok nakongaw i sungkad tukad ngabi. Ko pinaisan ngabi dasido. Do nakapapakita dasido i Tuhan do kabasyan. Noikot ginazo. Minagi iziho do kandasan dasido. Dadi ontok di tadaw kumavaho. Minikot iziho do menunat di tanak. Mugad iziho do memungan
di sido do i Zakaria. Miaga ngan di amat daw. Ngamin bos i tina daw. Au kada sido do minobos. Punganan isido do i John. Minobos isiho day do sido. Nga aiso sanguhun id paganakan Diyosu do kingan dino. O minonodo do tandangabi day di amat daw. Do mongiho do nunu o pinokiano di sido do papunganon di sido. Minokiano itama do sakaping panunuatan o minunuat. Ngan di sido na po nga ijon. Sabi abi isiho do natangahan. Tutulus do ontok di do guminuhi ibinakas do popopbos di sido. O minabos di sido o minangazo di kiningan. Sabi abi i sungkad tukad diho do napano do koy mazan. Sabi abi di ahal do nadadi do boson do id pototongkop di kampung Kanuhuan do Judea. Sabi abi no kongo wakamoy di do minamopi di tababasi do id ginabong abi diho. Nunu no madi o pododizop may di ti tanak. Kadiho do naimazan. To topot no do ihongon di Tuhan po nga miyampay di sino. Iyabal tabasi di Tuhan. Kazan di Dia o Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi naik kong abi. Tumbasan so kay hatako do ano dati on lati. Teko tesis sa tako kibadangan. Dadi o tumbasan so kay hatako ano iti fungsi dengan do tesis sa datako. Kibadangan datako mungkin kibadati di miagada artis ongan. Tay ko kon pa artis nga i naintutunan. Mogium takaw dingan di naintutunan. Katapi fungsi na padangan nga iso di kamazon do identity do takaw. Identity do tasasanguhon. Jadi mentok do penambasangan inapagi da unsubon takaw da mogium ngan di sang tingabi. Tayo itanak da ohodi sa kurang-kurangnya da ingan da papungan dihon po nga mantadongan da sang tingabi. No kuwa ta pinay ko ngabi sabab no da ingan da sang tingabi no po nga pinihi da kiningan i kaladya tay ka ano inabazan diho na po nga i kabosyan montok da kiningan dadi ino ta pinay ko ngabi i sang tingabi na po nga pinihi ngabi da kiningan dadi iso toko nga ingkan nagida tadabay no nakongaw toko paingkwa imohoing di John mamamodso. Minagium ongan i pinunganan di John sandi. John na po nga i kamazon do Yahweh has shown favor. Teko i kiningan pinapakita do kanangan di sino. Dadi Tuhan minamihi di John sabab no do papabal do kaikatan di sido kaikatan di sido na po nga papasadya do ginabo da tuhon mo do katay mo painsadya do manay mo do kiningan idsuang do kapasusan diho. Tadi ta pinay ko ngabi montok da takaw miga dinabos ko ditino ngan na po nga identity da takaw. Paingko takaw da magabit
itia identity da tokou intangan tokou tuhun teko public figure tokou. Jadi ano ikay man da tokou iko bozo da tokou nga semestinya mantad no i ngan da tokou sandi nagi. Jadi semono nung kahasa teko ikay man tokou di au nga basi manak do impression uma do bokon. Na di pengko tokou da mogavit ingan da tokou identity da tokou. Pengko tokou da papohon tumanod di kaposisyon di Pinokiano da kiningan. Na di miga di Sancti John teko i John pinunganan di sina teko moheng di sido iso mugawit da tokou da in kapasadian da kapasisyon da tokou. Paingko i John da magangat da sabi da tokou da papasadia montok no da kaikatan di kiningan da tokou. Dan di montok da tokou tu pinay ko ngabi lubo pa ta daw bay no subab itimpu daw kapag gandadan da tokou au po kalambat ta pinay ko ngabi kiba pa timpu da pengko tokou da papasadia da ginaba da tokou kapasisan da tokou da id kaikatan di mamamasi da tokou da di kanon no id misa tabi itu aditi sa tokou kiba dongan tesis da tokou kanu tokou na da mogabit ingan da tokou i identity da tokou mentok no do kabantugan do kiningan. Azo kono Tuhan kiningan dosa biya bibinangon, tumadsa na kabosyan no nakotimo si kadilaw titakon sa diyaw. Tuvaditan na om kaladya dahongon ngabit tinaw tuhun, dumadi maiti montok dagay dilaw ti dakoposyon. Azaw ko na Tuhan kiningan dosa biya bibinangon, tumadsa na kabosyan no, nakotimo si koy dihing anggur takon sa diyaw. Tubadi guwas anggur om kaladya dohongon nga bidatinaw tuhun, dumadi maiti di tinumon do kasundubanan sa.
Imang sembayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko ang Diyos ngabi. Otoy mo na dali di kiningan, itama tapakas. Untuk ikasan, kepentingan dengan anak, untuk kebersihan itu, untuk kebersihan bersama Indonesia kebutuhan. Iti kahubukan masada tombo o kasambahan, poin kiningan id kepenuan di do nakatimpun montok degay. Ada di nada do kopi babasan sa miyampay diyaw oy Tuhan o mamalamay si kanada miyampay pamusaban ngabi na dadi do oniting di kohodion di manunabus sa imama masih mamalinta montok sa hihinaid ay so kapupuson. I Tuhan miyampay Diyosu poin sa bato o ginabong ngabi Diyosu. Kano manak do kapanong katahuadan ngabi day di Tuhan kiningan do toko. Totoo tapot do katunod otuhin iti kalajasa kapamasisan sa tumoy mo idang bono po do manak diyaw do kapanong katahuadan ngabi oy Tuhan tama tabitwa kiningan tabakas ko sa ay so kapupuson masa di Kristus Tuhan sa tusaw yabi ibos maguhungabi do di profeta ngabi no kapag hungong disido itina hahangay huminanga don muntok disido miyampay ko ginaban poy ngahib do saw yabi to bohos i John Baptist huminazo do kay katan disido pinapabal do o tindapan disido ontok na ko'y kot disido. Iti na po nga mazai do tak disido do masa sikoy do umundos do idi katapatan tahom lati do kinahodion daw. Moy do o sikoy disido do paintamong id sambayang umundos ko zo id kasan daw. Mingkano miyampay do tasab ngabi huguan tasab ngabi. Miyampay tikon ladyang ngabi ang pamulintan ngabi. Miyampay sabyabi di magigison ngabi id surga. Kuasa ngabi do surga. Umuzaw si koy di hazo kapahasan do kabontugan no. Miyampay ay so kapupuson mga zaw si koy. Abitwa. Kekuasaan dari surga. Tabat ang tanah kuno at pagtugano, kasali at kapaskoso, aso isido mikot ingan Tuhan, kasali at kapaskoso. Oto tapot obitwa kaoy Tuhan, itobud dasam yabi kabituhan, itinapogi, tadi sana da obitwa ititak ngabi sumambayang sikoy. Maza da papasandot di spiritu no da ditingabi miaga bohobow umato. Moy do ada dida itingabi da mentok degay. Di tinan omsa di Tuhan Jesus Kristus sa. Ontok ditimpu dan iman putabuso isido. Nasaga ko sa da suminuang dait ko da sandaw. Nagano'y sila do lauti o minanak do kapanong katahuadan ngabi. Minangakib di o pinapatak di makikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabyabi ko o pangakan na diti. Tu itino itinan ko. Ipatakon may montok Diyosu. Idlahan megadi untuk na po imakan min susadap. Nano di sila isasaban insan po ada minanak na kapanong katahuadan ngabi. Pinatak di sila day di makikiiyang ngabi daw mos. Onuo iti sabyabi ko panginom naman taditi. Tu iti no isasaban di sako. Isa di batos kababago ay sa kapupusan ipatungwon may montok Diyosu montok pagumo. Montok di kapahiyangan do so ngabi. May na iti daid kandaman dogo.
I katapatan tahom lati do katumbasan. Pangabalan sikoy, daknya patasan mo, oy Tuhan, papatahang, do kinatumagan mo, isom likod kabago. Itinapogi do masus kay mamalamay di kaandaman di kinapatason kinatungagan daw. Takon sa diyaw, oy Tuhan, ilaw ti do kaposison, misusaban do kapamususan. Manak do kapanang katahwadan ngavi do nigitan si kay diyaw, do kapadan de do bangano manampuan de diyaw. Pahudok kozo isikay do sumambayang, do magi de tinanom sa di Kristus, o timong sa kinadadid iso, maza di Espiritu tabitwa. Ando mo, oy Tuhan, Ecclesia no, paintongkop, id patatongkop, di pamagunan. Mabitan na sa sido di kapanuan, do tahwod sa kaday, sa ngobian, miyampay Francis Pope Dagay, John, Bishop Dagay, Saviabi di Father Ngabi. Ando mo nagi, itapinay Ngabi Dagay, inungokodop, idi kahansanan, di katungagan, sabiabi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isyo ho din inavaw de boss no. Kosyanay dagay sabiabi sumambayang sikoy, damyampay di hahangay tabitwa, Mary, tinarikiningan, Sancti Joseph, Sabado Sidon, miyampay di apostol tong bitwa, sabiabi Sancti inakpapon sikoy diawit po o ompus di umulan ngabi, kanu si Canada di kaposyan, da dumadi da sampi tumungkos nga di kaposisyon sa lajul. O mga zo, o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza di sido, o miyampay di sido, i di sido, o ikiningan, tama tabakas, i di kapisan di Espiritu tabitwa, sabi abi kabontugan, kapantangan nga diyaw, no? Montok sa hihinaid ay sa kapupusan. Dadi pono di mamamasi na og masada kapangyaan pangkiningan katama sikoy dumabos. Tama sa id surga, kabitwa na ang ano, mikot o pamulintano, isabno o'y mando itana, miaga da ingka no i do id surga. Tapadagay tadaw diting lauti sa tasa sangadaw. Ompohyong sikoy do hasa ngavi dagay. Miaga dagay da papohyong di santop mamuhasa maban dagay. Mamada sikoy o pito day kay basatan nga pagkabaso sikoy no mantad pala. Pagkabasa sikoy, oy Tuhan, sumambayang sikoy, dumantan po titikid talat. Katahwad no, dumanak, na pibabasan, itadaw nga bidagay. Dumaza di sa kaday dokasyanan no. Pangabas ka na datomoy mo, dumantad doso, kumpain tampasi mantad, sabi abi ko susan, ginabo. Dumasa sikoy, paingandad, di kahansanan, nabituhan, di kay katan, di mamamasiza, Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos dari apostol nung abi. Pibabasan timponan ku Diesu, pibabasan ku takon ku Diesu. Kada intong di dosong abi dagay. Ada di ketumbasan di eklesia no. Katahwad no damanak da sida da pibabasan pisan i katanudan miampay hisab no. Imama masi amamolinta montok so hihinaid aiso kapupuson. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyosu tamoy mo. Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba kinaingan, hidup ko di dosong ngawi di pemagunan, kasyanay dagay. Oy domba kinaingan, manghidupo dito sa abi di pamagunan, pasyan dagay. Oy domba kinaingan, manghidupo dito sa abi di pamagunan, ano ay sikoy na pibasan.
intangai I dompa kinengan intangai sido I mangidu di dosong abi di pamagunan obi tuano I sontop oho de dimakan min sesedap di dompa. Oi Tuhan, au sami padang da apatut ko da sunusutitako. Bosan po ipos ngasan mai kaduduk po. Itinanom sa di Kristus, mukabit at ako day kapasusan sa lajul.
Kando sumambayang. Tako o pibabasan no oy Tuhan, dahil santap na tagok no miyampai di tita ngabi poin surga, do poin tonda skenada miyampai sumbu ngabi, naikitan, do tumuka di tanah kaginaban no koso, do in kay katandaw. Imamama si mamalinta montok sa hihinaid, ay so kapupusan. Mingkakat so idumbangan no, o Espiritu tabitwa, tumimong miso idngano, isyaw no ikano manon tudok dagay. Dadiso no o ginabot sa do hamin no. Yaol sikoy di lahan di masiti ugadon sa. Tudokay sikoy do gumusa di. Amungkang sikoy mamidoso. Kada sikoy pahogoso do on tingaw. Kada pahogoso paboswanan, magawit dagay, do'y lahan di aw katunod, to'y pihi sandi, magkahong do ko'y mansa. Inpisan dagay, magyum si kay diyaw, mo'y dokano si ko'y mamanaw, santanudan, pakasan do'id kaposisan sa lajul, aukan sao mantad lahan katapatan onui katunod. Sa biyabi iti pakinuan zadiaw imasok kumaladya id sa biyabi tampat timpu idipisan di ama di tanah sa hihinaid ay sa kapupuson. Amen. Tapi na ikong nabi, tadaw subab, kiba po bago o misa dong subab, tatakaw muntok payhan kya. Ituhan, miyampay di Yesu. Ikiningan tabakas mbalakat na dat di Yesu, itama, mitanak, di Espiritu tabitwa. Ugad no, pabalo no, iyabal tabasi di Tuhan.